Facebook smatram da definitivno neće propast. Trenutno ne vidim da bi itko mogao drugi nešto napraviti, da to još puno bolje, da može zasjeniti Facebook, da Facebook na neki način puno oslabi kao što je MySpace oslabio, već da ponudi nešto što je puno bolje. Smatram da se to ne može dogoditi. Ono što smatram da postoji potencijal da možda facebook.com kao sajt, kao portal, da to tako kažem, bi mogao puno, možda jednog dana oslabiti, ili jednostavno neće ljudi imati vremena, zato možda će se zasititi, ali ono što mislim da nikad neće oslabiti je zapravo Facebookov social graph, a to je da zapravo svaka osoba ima svoje ime i prezime, da ima svoju sliku, svoje prijatelje, svoje interese. To se počne sad koristiti po svuda po webu, dakle ako ja odem na neki drugi news portal mogu se ulogirati kao svoj account sa Facebooka. Dakle, taj account se više ne koristi samo na Facebooku nego na cijelom internetu. Ono što treba na Facebook priprema, to su Facebook kredici, vjerujemo da će svaki uskoro korisnik Facebooka u svoj account imati svoju virtualnu valutu, dakle svoj virtualni novčanik, neke virtualne novce s kojima će moći plaćati okolo. Dakle, neće više ići samo na web stranici imati connect with Facebook, dakle da ja koristim svoje ime i prezime, nego će moći biti pay with Facebook. Mogu kupovati knjige, mogu kupovati aranžmane, bilo šta zapravo sa Facebook kredicima. To mislim da bi stvarno moglo zaživjeti i ako zaživi to će omogućiti da korisnik stvarno ima svoj account sa svojim novčanikom, svojim novcem, bilo gdje na internetu, sa pravim prijateljima, sa pravim interesima i mislim da to Facebook teži tome, da je već jako dobro zašao u to područje i mislim da će to opstati. I to je jedna velika vrijednost. A baš sad portal, facebook.com, da li će uvijek biti tako snažan, to ćemo vidjeti. Ja vjerujem da hoće, ali naravno ne mogu garantirati.